Inu ni Mutongoi TV. Naende ni saa ili na ndatika itano nina udhocha ingende ni wakilungu cha amuka otondo ni kwa adhi tenekana ngawasi dha itatu tuambie na mauvoto alikama thangoni tuina kele na mwendo wa mutinda na yune nasi okethia ingende ni wakava wa muthia wa maundumia okonia uteti na maendeyo na Mutongoi vandhi itu ya Kenya na muno ile mbeta itu ya ukamba nundu tu ya kamba na muno tuifikia akamba kuma kaunti ya Kitui masaa kuma kuweni na kona yonde vala ve mukamba kaunti ya Mombasa Ilovi Taita Taveta Kwale Kilifi na kula kuonde kwe mukamba na ondo tuyondeni wa mitandao ya mekumukanilie ya matuko na tutambite unenania wa muthenyani wa umunthe na mweni wakwa ulani nake nondo no kwithwa wimo manya o sekunde mbotho siukite nenda kulilikanya museisia umunthe wa katatu thini wa kilungu kino cha maundu ma uteti na maendeleo tusiasia muno mithukumele thini wa ivalo situ tuambia na kaunti situ thini wa ward situ iliombunge ni ukolalia we Mutongoi ula wanyu vie kufikia oyu vaende tu ata vasonge tu ata na kila wakati tuka atukolania na Atongoi aingi ni mavikiana kwewa kio cha enendi kwesela kilunguni na mavikiana kwa setambe na kutelesya enendi kumo seisia ni ukuleti oingi wateto sisia sioni mithukumile ilanja ata Atongoi mathukumangite hata kila mwathiwe niwo vekitwe muyumbe wa kuno thukumite ondo violate maskulu ni makitwe uiti ni mosio maundu makiwo maili hata malelo ni mateme tondo maundu mandawa ni methitumetete muno ene ndinge maiteta kana masivitali maingi ndini wa masivitali ka hotelembe tania ukamba county ino sitosio kamba kana maina ndawa muno county ya Masako ene ndini methito maiteta tutavie bailanja hata uthukobi wili hata Atongoi alawanyu vie mathukumangite ata naindi unena na kwa kwesela ile itatu kenda yimwe 5 namba yotumane mukuve ile itatu kenda yimwe 5 na vaidevi ndeni wa namba esu na ndeni wa mitandao ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @rastaskithuku hashtag ni amuka na ndeni wa mtandao wa Facebook ni Mutongoi TV enda utwatie Facebook yetu official ni Mutongoi TV na Facebook ya kwa page ni rastaskithuku wanzomo enda ufollow na we like page situ wesaidia ni twatiania na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV official subscribe na indi ndeni wa website ni www.mutongoitv.co.ke nito rastaskithuku wanzomo na ine twambia kulia ukulio mwenulani nake okwisila mitandao na isuna namba otumane mukuvili tatu kenda yimwe 5 na nukufikia na kusongia. Karibu sana ndeni wa Mutongoi TV ngwatane mukamba ni mubea muno be ngutungia ngai mubea nundu watupicha banduni ba ngutungia kisese ki mubea nundu wa kunzoja banduni ba kwa mazito ni ta Schola Kamene wa Nyenze ni mwitu yake na ni party leader Mabadiliko Party of Kenya mwanzo mpya. Yes. Wow, naindi hosu ni mwandu Schola Kamene Nyenze na endeno Mutongoi wa chama kita wa Mabadiliko Party of Kenya kiune chama cha kiuteti tondo mwezi kana vande itu ya Kenya kwesi ya mambingi vyu si ya kiuteti ilembeta ni utu wakamba kwesi ya mambingi kwesi ya chama cha maendeleo chap kwesi chama cha muungano kwesi chama cha Wiper kwesi ya mambingi tondo kwesi chama cha UDA na yu neo mwene noe party leader kana Mutongoi wa chama cha Mabadiliko Party of Kenya wena ikolo yeva kwake fikia na kumukulia kana woni yulwa onene mitu muthenyani wa umundi na indi tuambia mwandu Kamene nenda tuambia ova Mabadiliko Party of Kenya ki ni chama ni wakasi mwanzo mpya no kiama kino kiome tuki nenda ufikie na kutavia museisia chama cha Mabadiliko Party of Kenya chambia indi chama ki ni new na tiki new muno na tuambie ki register miaka elimi vituku na twane provisional certificate na twendea yu muimu vituku yetu na minio ku register kukiandikithia na twanengewe full registration yutu inabalwa tasiama ino ingi na no tulike kuandikithia andu na twende kuandikithia andu tiki niyo muno okoti je muno kina miaka eli kina miaka eli twambia twambia na oyutu ina maofisi 305 katika nzia itu ya Kenya na twina andu aingi kila ofisi wena ngili 3 Kilitatu andu yua andu ala maandikithitwe Mabadiliko Party of Kenya. Na kindu kiambia mundu ni wethana ola woni kana objective goal nondo kiondo kionthe kiambia no nginya seithia pena kitumi cha kwambia
goal ya kana objective ya chama kicha Mabadiliko Party of Kenya ni hiva? Gila tuambie chama kicha Mabadiliko Party of Kenya ithie twenda kutethia muno youth ibeti na mazingira katiba ya itu ya sia tutethie ni mukona kwina climate change kwa hiyo mazingira mawithiuruluko ni moto me katiba ni yaito na muno youth nondu youth imosoma makwitha na madigiri na maina wia ibeti sana nacio ni ciatiwe muno tukwenda ucio kile chamane na kwa ciuti kwa cietu itutilite andu angi na meovunzini kwa uchama ki ni tukwenda kwaliula nzi kimi yao lakini kwaliula nzi ulondu yende inaende niyo tukikwitwa Mabadiliko Party of Kenya mwanzo mpya na nguthoje kila mundu wonze oke twenda niena tukwaliula wisa kwithia ulondu kunende yanyita kwa ni muteti anini nonga maana nguthi kutsiamani ingi na ngwithia nindika kwata ngwiva ticket na ningwithia ti yakwa kwa onosu no ndu mwe tunaize twenda ubandilizia maundu ala methia makwikwa tuthi Mabadiliko asu na hicho kitu marketie mabadiliko eyo kitumi tukitite Mabadiliko ikenda tumbandilishe maundu maingi muno yala tona mothio nai na nguthocha mwenenzi wonze mwambitikilia moke tuitwi mwamba ningisa kukulia ondo andu matonyoleka ndeni wa chama nindi tutambie tovika vauve kindu ni waweta amwika kwitha matema wiyane kukilia amwika na kiune chawo vande ito ya Kenya ne lembete okamba amwika ingine methitwe matitwe tina ki maundu me okonyo Mutongoi maima wiyane chama Mabadiliko Party ke mwekethini kiata no ngunenga ne example imwe nini nye ne yumetie ta party leader kuthukuma na governor MP MCA na chief na sub chief na mutui nikithia kwa mfano ila nguthini thukume na MP ni tuthitone serikali tusisi land ya serikali tuke kwa mfano twasita Kitui West ni kisi undukilie ni tutonyo thio kwa serikali tukaunwa land ya serikali nundu MP na mbesa onasia CDF tukoka tukaka onyombo simbu onetha no cia mabati ta nyomba 100 na youth nundu ayiba la soko ana maibo ni kwenda kwa mebo ni kwithia maikonwa mwelekeo la matona kwika na tukosa tukewe nonake tukasia aumea ukaiyo na twa maneloni ya 5000 ngili 5 ila maliketu ndukani ino na twa manengeloni ta ya ngili 5 tumea kwa mwe no maibayo maneli oheli na mo tutavyamo mekia business miao au itha twa maumia pano soko tumekie wiyani na huo tonyeka twina ngwatana na chief sub chief na mutui aya na ndi peki ndo niwe waweta niwithitwa yungama nithitwa siamani na peki ndo waweta cha nomination na wisaithia saingi besi ameweta wana wisaitha kwigwa chama kiu maondo ni ma muthungululo wa siama kanila nomination no chama wa sia kana ticket niwe winayo endi wisaithia ti yaku kindu ne cha muthembosu kiu nicho kitonya kwithia cho sukumie muno kutia siama ingi ni kendo sebe chama cha kana veke ngingi cha usukumie muno wisaithia ni wa chama cha Mabadiliko pole kwa kweli naiba nguthi ningwithia ticket ninenganiwe ana kulio kwa kubina kulia ikitumi chao isi amasiekao na tukathia na Mabadiliko undunio no tupandilishe kwithia nyene ba ticket ngumithia oni chama kini wasi muno na we ba ticket yaku ndukethia ina mundu ungi ikethia yaku na uiwe tungamite tondu tuonandu malikite chama mena nomination na tuikwenda kuthina mutaratara wa ciama ino ingi nyeta kwa ni vitile ndikwenda andu bala na vitile mavitile wengi ku kila onena na ngukwelewa na musese kwelewa ni kana ndini wa ciama mbingi va Kenya nelembeta itu okamba maundu ma nomination maitha afya
maitha fe anundu nyinina ukusi wa ninethie na nguthi nethia ticket ti yakwa na andu maingi malalamikite ki muthemboni usu kwa ciama mbingi ti fair lakini Mabadiliko Party niyo tumbandilisha maundu asu withe twi fair utena maundu ma nomination nicho yukingi chama cha Mabadiliko Party kikwenda kuete kivathukanio na ciama ile ingi cithirwo vonondo Kenya kwina ciama mbingi manono twathika tika register of political parties twithia kwina ciama mbingi vyu na iki chama Mabadiliko Party nondo no chama kiukio metuki no kitwa mwanzo mpya isi ni slogan yenyu mwanzo mpya yu mwanzo mpya hii nicho ikingi kikwete kivathukanio tukuona tutaonete kwa ciama ingi chama kino Mabadiliko Party of Kenya icho ni chama chambiite mitaratara tayari nondu kwina mangroups itwendete Bungoma, Kisumu ona Kitui itwambiite ma project yo kubanda miti na kwisa kwithia chama echo donate miti kiotwa Nyenze mauthi kubanda atukwambia sorry ina sisi katiba yaitu zini na mawithi ululuko ni kwasia ina kupanda miti na ningi ukwithia dunia nzima ni kwasia kwina global warming na niyo kitumi chama kiki yumetio kuna mawia ma muthembosu na nitu inifovite ma groups maibeti maingi o tamana nana na kika involve youth Okay, na ende mwana muzisia kithani ndo atonyelela twende ndo kilungu cha amuka ni maundu meo kwenye oteti na maendeleo na twinake mwandu Schola Kamene Nyenze na ula ni Mutongoi wa chama cha Mabadiliko Party of Kenya kila ni mwanzo mpya na niwavikena kutuelezea lama ambesie woni wiva tuelezea kitumi chako sio vya chama wende ni wa chama ingi ona kutena umelu maundu meo kwenye muthungululo wa chama na indi ona maseo vya kiama kicho na kavindani okau tuya woni wonge munene ni kuvikia na kwithwa mayukeli andu mamuika mama ande mau yao na katikati wa maundu angi maingi na kenda we na kulio kwake otwende vikia na kutuba oyune ngwisoma makulio on there kwesela ile itatu kenda imwe tano namba otumane mukuve na vainde viva mbesa utilo watu manambani esu ya ile itatu kenda imwe tano ndeni wa mitandao alama ya mitandao ni Facebook ni Mutongoi TV kwa ndaya enda u like page na we follow page tu ya Mutongoi TV na we share video na ndo tu live theni wa Facebook na page yakwa enda pia uvikie na kufollow kana u like ndeni wa page yakwa Erastus Kithuku anzo mono kwithia maundu on there na indi Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku #ni amuka vikiana kutuma mautumani onde ningwetha ndi masoma na oingi ndokolwe ni ukolete yolo wa thukumi then oivalo situ ku county ni situ nondo kwene kwetu serikali sia metiwo ko kwe kwa devolution na indi watu sisia tuna magavana atatu mwakamba kitwiti na kemo ando Charity Ngilu masangu tuna Dr. Alfred Mutua ama kwenye na professor Kipata Kibwana asinu magavana kana asumbe ma county sito si tatu ende kwe ayumbe kwe ma senator kwe ma women rep kwe ma MCA ende kavina kalawa manyuva ne makoye miaka enwe 5 nenga miaka 5 nikenda ngothukume maundu eli atatu atongo yala wanyuvie mathukuma ange tata ndavye ni MCA ni mojumbe weta ni weva na kuili hata kindu kila wa mwathie nicho kenda no thukumete right no thukumete umunenge credit kenda ndathukumete musitweni kenda sethiani wa amuka na hivi kiana ku thukuma no batielie mitenya mevotho tuthi unyuvanini onge matuko kenda mwi wa nyanya mwakani usu tuendete na ende twende na kilungu twenake mwandu Kamene na ndicho kile kwakwe pekindu kavinda kakanika twendete usakwanini munene wa ngili ile na miongo ile na ile siama sia kiuteti imune si ukiteva mwe kwangele kanyo kwina ngwate noita One Kenya Alliance na chama cha Wiper ANC Ford Kenya na KANU isuni siama ishukiteva mwe sikakwatana na sienda kuthina wave imwe na ende Jubilee na mwanema kwa sinema tonyo kwatana na ODM so chama cha Mabadiliko Party nikitonya kwithwa kana ni kikwatanite kana nikitonya kwithwa kina meama kukwatana na siama ingi kabina nikatwendete usakwanini munene kanzonge vau wona wathi utiba bandu matakani kana ndakani kana silangani na ukuma mataka na mundu ngia guko kutethethia ukwata wano ila ndaka yuko ithie tuina mulengo wa kuthi gukwatana na andu kitumi andu maingi makwasia Jubilee tinzeo unda tinzeo tinzeo
ithie twenda kwamba kuthi ithie twambotethia mwenenzi twili utwilie kumwe na mwe ndo kwatiana na chama ona kiva tukakwatiania na kumbe nundu bai chama kito na kichoka lakini oyu twenda kwamba uthukuma mwenenzi na tuvika ona kumbe tukasisia mulengo wa musumbi ula tunyuva ethia ndiethia ndona nundu ona kwa no ngwiwe ngwendo noketavu ngwenda kuvindisio ndu kuthi okay chama cha Mabadiliko Party of Kenya chama chonthe ni kiendawe saithia ni chongamia ateti kwite ivila tuambia kivila cha Musumbi president kivila cha governor kivila cha senator Mutongoi waka kana women rep kivila cha muyumbe na kivila cha MCA Mabadiliko Party of Kenya 2022 ni kuungamia president kana vetha vailiat twende na kunegotiate ki president tuone mulengo la tuthi lakini kwa mangavana awaini utambiro liko kwa magavana mone morengo la muthi na watu ya yimu yokwatiania na chama chonthe tuone kulambe oyu tuina president oyu tunena tuina president oyu lakini tui katika uteti usu wa unenania tutona kwikata kulambe ethia nyeno ni nenda kwichovo tandwangi kwitio sumbi lakini twende eno nenania katika chama nundu katiba yaitu ni tekeletia katiba ya Mabadiliko Party of Kenya lakini otwende ni asia mwambitikilia ngoko mutapia ulondu bala twavikia tuka cross the bridge twavikapo tuka kila kia twavikapo tuko aya ende ya bebe unene ya yulwa magavana chama kicha Mabadiliko Party of Kenya itungametie twina masenate twina governor 5 na twina MP 35 already aspirants yes na twina my MCA ni maingi na still mende na kuka na kila mundu ende na kuka kwi line na itu tondu cia Imwe cia esia kiata esia oso isie yu na itu nundu twi chama kinini yu nindi andu twende na kususia kwa uni kula sienenzi ethabe mundu kuungama okay ate tutana osusia ta cia maisu ingi na ningi twende na kunengane myanya su kwa enenzi ula mundu kuiwa kwenda kuungama okay tutethianisie like mundu ina maswanio like minded yes maswanio tameni ula ina maswanio taitu muthoche muno chama niki cha Mabadiliko Party of Kenya twambie mwanzo mpya twivamwe ona mwandu mewe inambio kindu twivamwe atokilania you no elesia ukuyando malike chamani na kwa mundu useiji no kwaze nyeno ni ngwendo lika chamani kicha Mabadiliko Party of Kenya mitatala ila ya tia wane kendo isethia mundu nwalika chamani kiche nyuni yiba ni nawe tabutu ina maofisi maofisi Kenya yonse ukamba mebo bai kaunti ya ukambete na ofisi wa Mabadiliko Party of Kenya na menda yuni no mathiobu kana ofisi witu endi kwota Aligam Nairobi Rosa Avenue na no tumanenge osimo si ofisi makuna makathi wa balasi ineni case the mwisio no makoko ofisi ni usu nundu yu twende na kuandikithia andu ese kuandikithia andu niende yu na yo mitandao nise andu ingi me mitandao ni matukwa meko Facebook meko Twitter wasisi katika Twitter no twithia Facebook no twithia na ningi twi katika WhatsApp na Imwe WhatsApp namba ni siva no kwenda tu ne mwenenzi namba kitha be namba ila ya obisi su ni sawa nigenda isethia mundu ni watetheka no kuyana makwenda otetheka ni siita na kisungu 07 vaithina not muonza 07 99 kenda 036 noti 3 157 imwe 5 muonza stroke ingi 6/4 yeah wazi arabu tinelo nasia you are bika 57 no bika 56 no bika 54
kuno no wiki 0754 yes. Mwiso haya naende demo vya muno Mutongoi naende kana mbosoma motumani ni maingi muno ne mondo musese ende anotuma motumane ile 3 kenda 1 twinake Schola Kamene kwa alama okulia etawata ni Mutongoi wa chama cha Mabadiliko Party of Kenya vikia na kutuma motumani kwesela ile 3 kenda 1 ambayo tumane mokuvina ndeni wa mitandao Mutongoi TV esune Facebook Mutongoi TV esune page yitwa be kivathokanyo kama sasa nambe kuthese be kivathokanyo cha page na group bena page yitwa Mutongoi TV na ina that 8k kana ando bakumi miongo miongo 3 na nyanya alama like ite page tuna followers bakumi ngili miongo 5 esu niyo page ito ya Mutongoi TV na inde be group bena group ingese ovetu titheto se oveti ya Mutongoi TV na inde ngili medeto mayikulia group ino ni yeba yetu na mondo amwe matema sio medho ama yando kwa esu ti group ya Mutongoi TV ni group isobeto ne ma fans inde page ito ne Mutongoi TV enda otwatie no kwethia mondo maitwala twitha atuyeka voni vo omanya kifathokanyo cha Mutongoi TV page na Mutongoi TV group ile sobeto ne ma fans na indi page yakwa ni Erastus Kithuku anzo mo Twitter @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku # ni amoka YouTube ne Mutongoi TV official subscribe kana some motumani hi Erastus na Schola ni mukwete loud and clear ni vasa ika Nairobi ni muvya munondo wa kona aka meyokilete na ukumba umwingi Utongoi mwe ni KVT view unone Sylvia Mwikali aya mundu ngina akiasia mama sako toyese chama kiu nondo ward ya mua tutia wa etina mama Faith Masako usu ya chama sako mekese na measia ni matia wa etina mononga kwa sia mua kune magwenda igata ni matano ida mayendo likachama netakiu Mutongoi TV niki atongoi masakuwa makwata ivila matasioka kuoneka ingi ni enendi ni musembe ikombe yata kwa songia kuli yesu nondo wesaidya atongoi aingi manyuva moka amayevasya mwene ndeneza otondo kwangeleka nyene tumiengelekania mundu aitwana ta cameraman wakwa Joseph aitwana ayevasya mwitu we mundu maingi muno mutavasya nga kwa kialelo wake 7 nga otwa yula Saleme cha mundu maingi eti kama otwa noni ka atete na momeka uniki meka uwe kitumio kimwe ndila mwe ateti muno lakini amo imailite kunenge enenzi kumasomethie somo kitumi nyeta kwa mwanyuba na beke indukita wa kunenga nembesa osaila ithietu kuungama okwisa kwithia nye no kwa enenzi na ina nenga ne ona silingi 50 ngumwalilia mustali ngumunenge 50 yu saila na munenge ukwenitha na muthowa na muthowa no ka kuilo bikana na thimbungeni na sila mbesa siakwa na munenye na thoiye kula kwa andwano makuitia kula ni mukulia mwambe kusomethia enenzi mwika manembesa lakini vandu vo manenge mbesa isuketha Atongoi makumban usiumbania mautona kibu kwa enenzi uni witha utethia nsi yaitu lakini etha tukamanenga mbesa na toka kuno tukuikata ukisa kwithia twimea twamba kwiyiva mbesa ila tunamunengie yithi twisa kwendea kabisa na kiu ni chonete nundu amwenenzi ithi nyeta kwendi ni wende mwani nundu ninonete maskini ula twi kuya musie na umaskini usu no tuminata twikalie enenzi nzi tunene na motumei awa mithie twisitu thina na inywe mutya na mwenenzi no matuya tumanenge kindu tuthowe kula na momendo mana twathowa kula twithikwa yu itukwenda kindu kutumia ingi mafikiana kwa ndo imathoye kula lakini chama kicha Mabadiliko Party of Kenya mwanzo mpya iyo tukwenda uthi somethie enenzi tumatavye mwikose silingi 50 na mwikaiwe silingi 50 tabye mumbunge onetha ndana thimbunge niketha be miwe no yivo ukesa kwithia nyeni nene ya kibu muno na stima tuikie stima kenda na itu etha ni kuthowa tuone meko ewa tuikanesa na itu tukwasia thank you tukunenge kula yuka wiko ngona katethia enenzi
Aya, naindi unoya cia Mutongoi TV taviri moyumbe Zambia na alange manena kikamba ase aingi mayesi na mayewa kisungu tu ya kamba tunene kikuitumwa ni Christine. Naindi uso anene ayolwa livoti tuikia moyumbe wa kilome a engineer Zambia naindi Atongoi mwiwa kavina kala monena TV ni ya Mutongoi monena kikamba ni kenda mewe nesa kikamba mwe wone Christine. Na kono asiatavya Kamene nini mwene andavye ni tuika member ata Pastor Samson Mutunga wa Kabati Kitui. Ozu ni wati ni waelezi ondo mwenda tona tuika member. Ozu kilokuwa metuke no kwa niaba ya gato nidhata na ewe. Na nita ni mwese mundu nathi obisi ni ulawe bakube na Kabati yu ulawe Kabati be obisi. Kabati be obisi. Mutavya thibu ningumukulia. Angukulia nenzi omonze. Mathi opu Kabati obisi ni wa Kitui wivo. Obisi wa Kitui Kitui West Kabati. Nende mwana mzee tuende na Kilungu kethawi ni yakulio kwa Kamene twina keva nonde ni wa studio Mutongoi wa chama cha Mabadiliko Party of Kenya mwanzo mpya na indi oingi ndavye ondo Atongoi mathuko mangite kwa Kisioni twende na kosa mawoni makutawe mwene ndi ni wo tutabasi yaku Kisioni kwa kumuthuko metu hata sipitali sosi na ndawa malalo ni mwatemewe kibude mwetewe mwenze iwe ndovo ila mwe iwe na mokwenzewa maundu asu onde tutavye mabasa lesia skulu nesiokie fikia na kutavye kwesela ili 3 kenda imwe 5 pamoja na mitandao yetu ya mikumukanile Mutongoi TV ni Gabriel Kongoya angalikosia Mombasa Mutongoi wa Kibwezi East Honorable Jessica Mbalo no thukomite nesa malelo masilanga maskulu kiwo masipitali na maundu angi maingi Jessica ni Mutongoi aya yu ni ono omutabasi yani mweke kithemba kiuche osundu weka ase Mutongoi yake ni mheshimiwa Jessica Mbalo kwa Kibwezi umeloni wasua ase weno thukomite nesa pio na nuko Mutongea muvea na kutavya yu Mutongoi wako ni weva. Hello Mutongoi TV, salimia mgeni sana, niko na swali. Mbona vile Njeodas wanafanya kazi sana na hakuna malipo yao? Ni Jackson Munyao from Kasevi, Kisasi, Kitui County. Usuto na muzungi yara. Azi atoi ameta atoi. Mathuko ya mwingi muno ende. Bai musana. Muvea muno na ni muvea kwa atoi kuthukuma uya museo na niyo be utetio no wa Mabadiliko Party of Kenya ona nyini tukwambie na sisi engwendo thio thukuma mutui na chief na sub chief nikenda isekwithi yetu amanondu matonyotetheka bayo ndo gole kule arasa skule madam osu we obisi menene we obisi monene ni kama anauliza obisi wala monene ni weba ni kwa sio kila ingi lakini ni kwati kule obisi headquarter yeba headquarter ya Mabadiliko Party of Kenya hii Nairobi bandu beta Aligam Rose Avenue yes uwa vitu kama Monarch Waridi Monarch Trevau na ningine na nengane namba cia kwa Kiseseni mundu endo kuna simu no akune simu isu atwa mwathia balobisi we na tuwe minokeleliano kusaithia ingiwe malilikania nikenda wesaithia kila thaba wa mundu kwenda olikandeni wa chama walikando ntaka bingi wenza nondo kuyengi ngona maende no tuma motuma ni ba mokuli ondo matona olikandeni wa chama ko mwendo musaisi ando vikena kwenda wende no tuma motuma ni Facebook ni no ketevo ni Mutongoi TV ni ngwenda ndisoma motuma ni menyu mangaliko ino ya Facebook ko ende ino kutuma motuma ni ngona ni maingi piu nainde kana mbosoma umwe nikana nivikena komolanga sheria sia mweni osu no kwetikevela Erastus osu yokule kana kwetikevela ne kwati no zonge yeke utio ya aisie no kwethewa maitwa ise onenania na no kwatrabya ibinda yabika nainde tonde wa chama gicha Mabadiliko Party tutanambo minukila neta twambosia maondo meko ni otetu wa kamba nende tutanambo likandeni wa maondo meko ni otetu wa kamba na fandi itu ya Kenya kwela mokulia ile mbete wakamba twasisia kwesa mambingi ende Kamene no service chama chake ende ne wethi wa ayenda kwa nangia semela ziti wakamba ni kanani chao ani masungi nye ndi kwenda kwa nangia mundu na nazi no kaba Kiseseni ndi naweta mundu na nenda ona ndo naweta chama kila wa ticket ziweka waondo weka wa ndo naweta nye nenda ukulia ndongo isi akamba sionze wasisi Kenya muzima nazi akamba yuni mokilete na makokila siama na nendo kulie ndongo isionze siakamba nye siakamba nye ni tayari kuthukuma nasio na ningwenda tulikane twe pamwe
tuthukume na mothukumi most of mbika yabu ni matete mothukumi mo ni maseo muno na andu ala mebo mo nyene asia mundu ndakwinya wate kwasi kitumi athukumi ala mebo emetatite kuthukuma mwene nzi kwivinya lakini matatito ndu matonya kila ngwasia ni mwasisia ta Mount Kenya kanimite kimani ni makwatanite muno na mengwatano na kwa ni kulasia ukambani nundu ninguona vendongo inse tutonya kumufu ukamba tutonya luto kamba wa kinya bandu na tuketha na ngwatano nzeo tuungane ithio nze tukwatane tutakwasia uwekie no wekie isa mwizu twazitia ba tina ona twathimbe na twathinesa pio na nyenite yari uthukuma Mutongoi wonse wo kambani ikenda twise kumia tukwatane tumie ukamba pandu tuwiye bangi na jino cyo tukanenge wenda ya na ndwano angi twi bamwe lakini wewe nganieka sibitali siyendawa sibitali nenyu atongo ndio mutetea mwithe muthukuma na ene ngumukulia kwa ndaya tafadhali kiambi ndio undu tona utie lengasi utie kindu cha Mutongo inganie wewe kiona kindu kiseo tutonyo kisifu na twina ngwatano etu thibasa na ende ine ndatoka tulikovu ketha bene kulia ngiulwa Mabadiliko Party twende na kunituyenene yana ketha wina kindu kia Mabadiliko Party tutananene anokenene indi tutambie tovikavune nenda twamboleka vayu nilembetani tu akamba amusesi oyende na otuma motumani makunende no mona Facebook Mutongoi TV Facebook yakani Erastus Kethugu Anzomo ikithia ni wa follow page na we like na page na group ni na watavia Mutongoi TV page na we Mutongoi TV group isi ya group isuti yitu page niyo yitu na indi ndeni watumane mukuve ile itatu kenda imwe itano na wewe teseto yako na wenda bya umetaba na Mutongoi yako athukumangite hata tuligandine wale mbere yetu akamba mwandu Kamene ni mwithi to ukamba na kwa vinda ya sawo sewa voka ya wavo na kwe mathina cia ile mbere akamba thina ta wake wo usuti okulya usune othina cia ukamba muno anakutwika wakamba kwe mboze nene cie ile mbere yetu akamba na ngainda atu batambua no yuwa anetha yuwa o nini no yesaua lakini thina wake wo ne kindu kimwe atiti makona kampeni na chomono kingi ne malelo atete magona kampeni mono malelo lelo ngamwika ende ni sawa bethi undu baendie pe mathina maingi mono thino elembeto kamba uchane mwingi mono kambani tayo Mutongoi wa Mabadiliko Party na tayo Mutongoi wa elembeto yo kamba watose mathina na twina mo kamba ninzi achiva ila itonya we konondo kuma miaka ya tene kuma tosa we yathi kuvikio monthi ukamba kwiyothina onoyu ukamba no tie mono ki maendeleo no twika maovo weza ithia andu nano kivuni kithugu bimo kila monywa kivukila meonywa ona indo kunywa ni thina lakini andu nicho meonywa andu mekwa ninza andu na avinyiye mono ninza thina ukamba ni waingivia tawe Mutongoi ni mitata level okona itonya iko neke ndo yesa ithia ukamba thina wa muthembo uyu onetha we na hathela ni woneka imubea muno ni nasia tukwatane twike uya twikindu kimwe ingunene ya muno Kitwiyu nondu Kitwinye numete Kitui County Kitui West na kwi uwa weta niwo twithina na thina la twinawo na thina mbingi sisi akivu nene akivu malelo no wisile o kwisila lakini bate kivu baithayo na oyu twina atongoi twina ndongoi sia ukambani muno Kitui na kibuo kina thina kwa kweli na ningukulia o nithi kwa ngavana ngavana na mbesa sia account na wenu utatite na ni utonyete ndoboi kundu kila utakwika ni atonya ndoboi no kwatiania nasio o yukwa cheni nona o kwatisi kwasia ateti mauteta enenzi mauteta makwasia isi anlindikie ndoboi lakini ni mukula sia etha nukutonya ndoboi ingi kana etha nyenga atonya ndoboi na kila mu kiongozi Mutongoi nukutonya ndoboi be mutoi be chief na be sub chief andu asu methe involved nikenda masubie ndoboi ino na ndoboi ino yethiwa na andu asu mamiungamie ikwikiwa mitaratara ona ikwandikiwa chairman vice andu mitaratara nundu ndoboi ya uma ndoboi ya mwenenzi yuko ou
etha bendo boindone na ingi ikatonwa ando amethe involved na youth sikwitha involved nundu gila ando asuma kwitha involved ni monenge enenze kibu na enenze makoka ukulia kibu kya leo bika kwa kweke mautabwa yuko undo boisikiwe kuo na sikweki wasie na mitaratara na ketui county be twi sub county nana Mutongoi wonze kulie atonete ndoboi siana na Mutongoi wonze nyeta alanisi bakube monze mendo boikwo na menenga na ikibu sa menenga mwene menzite kwo musi kwo musi teacher enenzi na cha enenzi kibo lakini nundu kikwati wanyi nundu nikibu kwakwa ndikwati ya kila cha mwenenzi na bwibo twenda makosa yuko une kulasia alamonga meyo ndusu meke mitaratara na tutonya ndobo imbingi nundu mbuzi situ ifita sekibu kangani siunga masekibu na masilanga menzo tu na masilanga tukwinza na ngutungia ngava waitu Kaluki ngilu mubea nikithia no anenganie be murandi wokie watu toboya ndoboi anewinye na ndia watu ya muno newiye wake kwa unye bwina mutungia mubea MP Kitui West ina mutungia mubea nundu be murandi na we wetie wende yono tutonye ndo wandu edi Nyenze kwa unye nina atonye wetu tatu na nindo bwinene ngaye nensi kibu ni marona kwitha by the way be kulia kukila bana ene ndingi nezimo kulia izi tena ya Nyenze kwani utona kwitha ne we mwetu inyawa mheshimiwa ula wikale kipela edi Nyenze kana baila ata no wanze no atonye weke bona bya ndo no connect makazi o atonye weke kunondo ni mamusi umwe apana nye na ase Kitui West kau ward na sieta inye na atonye ndo boyambe na no inye na kieka koloba kambe kabati kwao ula wikalile kibila ni my sister in law na nye ni mwitu wa the late Nyenze ni mwitu inya wasiani we na ni siani senake muyumbe musi witu wa siasa na niyongwenda mwenenzi alike chama nikicha Mabadiliko Party of Kenya ngumine yakawingwa asiati ingukulia mba iveti siendeka na uongozini na ningwenda kuichaka mutibu ingwenda kuichaka mutikwa aume tafadhali paiki ndumwika ithie tuteka ingumuboya mutu ne mwana ona itu isa kwithia itwalika uongozini nundu kibeti kile kyongama mukima kibeti kyukungama yukwa kwa mfano ngwambia chama ki inendie na nena na aongozi wangi na teti na mea tu ngwenda kuambia chama na ambia ngata lakini manenge negative ani sasa yuko nguma kulia matunenge manenge aka ekemete aka yes maitu manenge we mwana amo mathukume na itu twane mwana tuthukume nenzi yes kawi kongwenda na to vaunda namba ulwa be ando mogule maumu makakulika utetine ondo nwaza kwa mfano ondo wailesia kwange masia akane make ya Utongoi ainde iwe no yumilitira mondo muka kwanza kutongwa ese chama party leader ni kwate Kenya ma party leader ati na mama akania nini muno tuna party leader wa NAK Kenya Martha Karua tuna party leader wa NAK Mwandu Charity Ngilo katikati wange anini ala mevo na aku wa Mabadiliko Party of Kenya yuma womo kana challenges ala Atongoi maka mesela ne kendo zile ne mabika bantu taba na matonya kumathi ni kiata mawomo aso yue oyutu ya kathanza twala mena siama kuno mesi na tuwe maingi muno inondo na ndatuka na siama ni mpinge pyo Kenya ni mpinge atuithanza tuna ngukulia kamukile na mwikakie na ethene na register ye chama ne muishi moke mu register chama anyinga moni ndu chama ni na betelie maumu ni nginya neso kwata chama na tia ndo maingi mena siama ona aume ti maingi ku register chama kwitha a lot of challenges na ni lazima kinyensia maweli no focus wenda chama chake na wichenda kitethie mwenenzi ata yuko uma ndo mamuthembosu mebo kwi challenges mbingi especially mundu muka ku register chama be aume ni wipitila maumu ni maingi lakini na kwetha Mutongoi lazima withie
wisi la maumoni no kama dhini kiata kwa ni dhuthia iveti aka tafadhali ukaitu register twithena cia mambingi na tukwatane na tutethania aya kana mbozo mama tumanenda na mbozo kwa kuinge twende aya Facebook Mutongoi TV na iso ni page to Mutongoi TV like na tukaleo follow na we share video to live then wa Facebook and page ya kwani rastas kithuku anzo mo enda pia we say there ni wa like page ya kwana wa follow nikenda we say there mondo ala tuikava on the ni wabikia na kwitha we mamanya unweto wa mwisuku we wakalenga vamwe ngalekosea theka kwitu ngalekosea matangi ni kwa ndolo kuima endeyo please ndavesie governor wa Masako na MP wa Yata sub county meke ondo na indi ni mwavikiana kuzitoa Joseph Jomo ni Moses Niti uda Mombasa county 001 tuivamwe kalekosea Mombasa Stanley Katu Simon the kama konge ni tumwene Nesa Erazo na Madam Schola kule Madam we akonga mava na we support o vaya top we akule we support o vaya top no zongezo ngene kana mbomino kile soma moto mani kuitune mwingi west tukona omuvela kila saa shauri yake CNN tukona omuvela yaze kuma no omuvela makona awi waka Stanley Katushi this Stanley Katushi enda ase kwe maendeleo ange no omuvela kwa kaingo to eleze Stanley Katushi ngalekosea mwingi west CNN Charles ngona onana moyumbe wa kesio keu sheri ya sia thina umwe wa na siasa twamanenga kula maenda imwe ona twisa umona ingi matwatha ona makanenga mayuthi mauya na mayika hu kwa ukule Kamene inikisa anengwa kivela akatethia wana youth ata na indi no kusongea kiwe ana songea to yambia indi no kusongea ingi ku anosongea mondo wetu wa sheri ni mwati munene mono wa Mutongoi TV ni muvya mono Madam Sheri ngalekosea matuyata wa Unisk mwene asia no vatonye kemwa ndaiya niyo tukwenda tunengwe asia ndaiya ndini wa mondo mauteti enengane kusongea ono kitwa Sheri yulo atongoi manyu vamaenda avyo madha mayuthi mawya na wesonge ononge wa kanave na kivela ono kwenda naambia chucha youth kwa mawya na na sungia lakini ni asiati youth ni mbingi pyu ilete mawyani na kwa kweli tumadha awya na tuimanenga awya lakini kunena na meko kwi tofauti na niyo ngwasia enenzi likai chama nikimone ulondu na itu tutono muthukuma nondu chama kiki na uthukumi wa youth na Mabadiliko party ni umeti already ni tethete ma youth maingie na usu ndisini wa mwingi west wa mwingi west aye oso no aba matu yata mayala ni matune sila matune nukite na enda kumbona kuna ile simo ni mutavyo londo kumbania youth yake na nguino ne muyumbe wake nye nasia ni thukuma na yumbe nikenda tutethia enenzi na wethukuma na atongo yonthe atongo imonze nikenda tutethia enenzi na ni tumatethia na nondu ingomonia actions twina muvangilio museo wa kuunga makivila mwambitikilia ngusio kapa tunende na kunenania nikenda tumanye kibila na enenzi no manenga na kibila ngondo mo kulite makulite muno enenzi olondo mombia mwambia nunga meoki kuonethe cha mutu inocho nunga mabwi na muti yani nyo mwenza kuya aya ene kana mboza moto mani angeta tubani kenda twende no na masami tumaendete muno teve Kamene aite ofisi Masako nondo akatwenda Utongoi Masako meno ofisi be wendete una katoloni athingi katoloni pe bandu beta katoloni kwibo pe ofisi wito Masako katoloni kana wendete na katoloni ubenze ya katoloni utana umapio town wabano Masako twe Masako babenze ya katoloni ofisi wito wabana ando mama zako visi ba banze yani wavitoka hospitali kana utapikita hospitali utapikite kuno visi aya visi aningera mnema kwenda no tuko maneovo after twamina ko mama no kwesero visi ngweselo visi wa mazako aya otu wa mazako akolyo visi we visi we Masako Mutongoi TV twenda otwetenja cleanziva MCA wa Ikombe ward atutavye atuvangite atayene ndema Ikombe nondo mama osu newa
mama usuni wakomie tene na ivinda ni thelile Musembi ngalikosea kombe ward aya mo MC ya we kombe Jacqueline Nziva no kwetwa ni nende uvikia na kunena na mona nengo maandana nake nondo ina atumwa mu vyamo nondo wa kutuma utumani osu na ndi ungi nake asia Philip Musio Kindumbi kwa ni miambani kitui chakati MC ya wakani Alex Nganga na ni muyani ni Mutongoi wake aya usu ya siawe ni muyani ni Mutongoi wa Nganga niwe MC ya wa ward ya miambani kitui chakati county ya Kitui na inde ni kwatia niwe Mutongoi wa alani ni wa mbunge ya county ya Kitui na inde tuende no minukelelia na nwe sauta vya no kweta kendo kabuga kana logo yenyu no tabia ye logo yesiwe imani siata na ino tambi to fika bau tuyo vande ni wa uteti wa kamba bege ndo nene echangwatanio na yu ngwatanio ne wathi ula wina wanikila Mutongoi ya wakaba studio akamba to kwatane ono kwewa ono Mutongoi uno engale kwe ya onge no itakuwa itonena pena ateti kauta na yumile tukwiti usumbi okamba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Mheshimiwa Mutua Mheshimiwa Governor Professor Kivutha Bwana na kati wa ange ingi mata namba 10 la kwe ange kwe like Mheshimiwa Kaloyo no kwitikivela cho usumbi weze the yu kamba twina andu bakubi ana makwenda hitia on then matangazo kwitikivela cho usumbi ngwatania ko mapapano na ni chao kitonya ika kwesa hivya ni vethi wana ngwatanio ni maundu mebala matonya kwa mawala nyo nikendo sasa hivya ngwatanio ni yethi wa ya kamba tukanena na wasio mwe nundu ve ngwatanio ve maendeleo wanena nesa ve ngwatanio ve maendeleo kila nguboya ni anene andu atongoi kanambe kwasia ukamba witu we bandu we wa kivuthia ekanikite nundu mundu ocha kwasia unda tona ninye ndona ithie twenda twikalenzi alama kwitio sumbi tumane na andu atano twasia wetu ku support kwa itumina na ningukulia twithe na ngwatano tafadhali ve yakamba ve atongoi mateka lanzipa mu ukeza kwithie manena twike nye ni thukuma Mutongoi wonze na mwenenzi lakini ni muthuthia tafadhali mwikale tukwatane tutonyothi nambe nundu ina mutabia ni na mobisi kuno kungi Mbungoma Mbusia na kukwe maendeleo maingi na thine siolekie ikitumi chao ni ngwatano ila Tongoi makwatana imeke ana binya ne mathiambe mwande thie kwitu ninze silanga 5 na kwa nenda ndobo 4 na kwa nenda ata tukwamba thima saku tukwinza ndobo 4 ki ukamba yu nenete ki ukamba na ethe baumila musumbi umwe na kena twikalienzi na ota sera siake ndakaine kwa ngania we taketha ni kulia taketha we niwe wanyubiwe withie governor we senator we kata na taketha we MCA ubwa senator ketha niwe wanyubiwe we kata kwa u isamwe pai mundu mutheu na andu ano manyubiwe monze kila mundu ona kuye wonzu waku tweke kuona ni mawonzu tukuania mawonzu nikenda tutonye kutambia matambia maenenzi twatindi akau excellence kalukeka eka aya mutu eka tumona tumumia ngua atwemumia kuno Mutongoi TV yukwiti kiseo twoseme koma useo na tukona mundu tunene ya mundu useo wake nikenda ona enenzima manye kwa kweli andu azima na kwatanie na moka menza silanga kukwitwa 5 na ukitwitwa tona ndobo 5 makuwe ni kwa Kivutha Kibwana tweke stima katika rulo misilete stima na maendeleo kuona maendeleo na tukwiyumia ithie tatongoi tuthi tu trainie nenzi aya baike imingeto mbwa ya weke kata bae thetwa mutonya ndoboi chief ongamia ndoboi ino twambota kibu tutethie yuthi kana yuthi na matonya ndoboi kana wetha wi Mutongoi andu yuthi mbingi muno ila yenza wi mitethia ata na atongoi yangi ndi malaumu lakini sisi ikwenyu tono wa mwingi west wasia mama kuna omibila tafadhali ve undungi wika wa maumia pa soko wa manenge undu wa kwika ukwe matema monienzi ama iona ithio nzetu ya nene na siai sia nene
lakini nundu wa awareness ya twike yu na tutethie youth yaitu ithie tuivilani ni uloke kalila no ndevo twale utethia youth andu maingi mea maliongi ndise meta wa miramu kuka na timo kwenda itutonyoma tabia awareness yo thugusu atuma tabia twamekia bandu ukethe twa maokwa neto kwa Kenya ndeto nzio muno nende tutaminite nondo nende tuminukelelie twivamwe wanzomo nesila wa mwala kwa mheshimiwa Kawaya kwa oyuni ova Nyeri kedia Mutongoi osu na oyumwe aime ovau na akwata kivela akone sindo nesa Nyeri tumukwetie nesa vyo nende nemuvya muno sila joni ya wengale kosia Nyeri ewe wa akwata kivela kithabe kivela oketia maundu makono nesa sindo zio ikono nesa nende tuminukelelia nondo twinandateka itatu tumine peke no gwete bu kira chama kithana logo na I logo zithana meaning kwanza peke kitwa UDA andu manoke kina saibo ya kami andu manene ondo mananene mazithi twilika kamini peke la kinge kithana mwavuli peke kinge kithana nzamba sindu cia muthembosu chama Mabadiliko Party no kwete kina chao ni longo ya itu ndizi ngoni mwene nzilo usiisie ni kwate Jose no muleke kau mwene ndi akona kau ni longo ya chama na longo ya chama eno yu nuko na benzuki no be Nzuki na nuko na be mawa manzuki na nuko na be na branch yu mabonge na obonge wina mosia wina mala na yu uno ni yu tukwasia ithie chama kina liu tayari nundu uki ona ndakitari ni kuandikia unyoki wa nzuki nundu indawe su tayari unyoki wa nzuki tio longe sio siungi aya masingire ni na manene mawethi ululuko niyo kuona be branch situ bande miti kwa wingi aya na nzuki no yu ndukoke muno nundu uenda uki muno ukuka muno likepio no itonyo kuguma indi tumitumanza yuthi tumanzi yoki indi ndukete thina chamani ndukese bagumwa iku menzoke sio dokumenta bawe ni ngadi muskali wa itu muskali na no ikwetele uvo na ndi twavigiana kwelewa no arweleze nesa nondo weza ile asiama sie na symbols na aingi mainterpret na hiyo we mwandu Schola no atweleze nesa yulwa kiama kicho cha Mabadiliko Party of Kenya na ndi ni MAPK Mabadiliko Party of Kenya kiuni cho chama cho mwanzo mpya na ndi twiminukilelia ndi unenenda tosia kusia muthia kwa mwene ndi na we malika ni ndo matonyo ni chama na chama Mabadiliko Party of Kenya na ndi yalaba na kinu kingi chama Mabadiliko Party of Kenya utonyo tabia mwene ndi mutabi ndi wa kamera no tuminukilelia ni mubea muno na ni mubea muno mwene nzi kwa mbithukisia na kisese gikonzocha na ni mubea kwanga iko tutongoese mbika ya bau na kila nitonyo thuthia mwene nzini tafadhali ukaitwa tukwatane na mulika chama nikicha Mabadiliko Party of Kenya ni chama kiseo nundu mwanzo mpya twambie mpya kwa hiyo ni thuthia mwene nzi tukwatane na county sionze sio kamba sie na mobisi na siangaliko elengi sio mobisi na kila ngwasia ni kini chama kitena ukola nzini ni chama mpya netwa sete andu atwende kosando kwa hiyo ni mukula sia muke tuthukume twi mwamba na ni tuthi muno nende ni muvya mwanya nondo wakuka na kuvikiana kunena na mwene ndi yulwa maundu ma chama kiucha Mabadiliko Party of Kenya ine mama na gwe chama geta wao na siama nembingi le mbeta ni to akamba na no akweleze niki chama cho niki amakena umelu no wavikena kwitha inene yakeu na indi na kemo cia cia twiminukilelia kana so motumani omwe Kamene au ngame na kivela cha women rep ni kana ambi evau ayesa kwitia usumbi na kakengwe ni mundu au ngame kivela kinene na ningwenda umona tunene uthogudu na weta wata na umete pa ende to wewe azotie nende na motumani ni maingi biu ni muvya muno Schola kondo akuka nengi watu ya ibinda yabika ukoka ingi yumbatabi ni namuye pane bo nondo twika muthenya omwe siasa ni munene muno kwe ndutinde nesa na wikethania na atongo ikethia atongo yonthe Mabadiliko Party of Kenya nondo ni siku ya atongo yala methio waku na kuyalama kwi TV na
kiama kiu chagu na indi mwenda musisi na kuni muvya mwanya kondo otambanya na kwende ni wakilu kumenda tuambie saa omwe kiokoni na mauvo twalika mathanguni na yitu aminukilele na maundu meo konia uteti na maendeleo ni Erastus kithuku anzo mo mwenda wa saa muonza sia muthenyane ngosi okethia na vilingi wa mauvongo tabikila cha kitika vandi itu ya Kenya inde kwa oyu ikala mitambo ni ya Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba thini wa ilungu leto kumbanisye va Mutongoi nondo no yongwatanio ya mukamba mitandao niende na kutwatia Facebook ni Mutongoi TV anakwa ve Mutongoi TV page na ve group itune ya page na ina andu bakubingili miongo 3 na nabungi miongo 3 akenda enda like page ito na wetwatia page yakwa nayo ni Erastus Kithuku anzo mo ya Facebook enda like na we follow my page na ile Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku YouTube ni Mutongoi TV official subscribe na indi website ni www.mutongoitv.co.ke kuma kwa ni kuendea muthenya wa kwaila na ndo notavia ikalameta ambone ya Mutongoi TV. Inu ni Mutongoi TV.